مجی میوانداریا راگهاندکار هکار هر کی کریه برپس سوشیال میدیا روشنبیری د دستگاه پارتی دموکراتی کردستان دو کتب خجی راگهاندکاری از خیراتن آتد که مستودیاری باز پروگرام روش باش امیرو گله که کیف خوشم کتی بجداری دوی بابته ده بمره بکی. دسته که سپاس بو رادیو ریباس و سلاح بو پیشمرگت هر چهار پارچه کردستان چکمال هم پارچه پیشمرگه هنه و بطایبت سلاح و گلک مزنج بو پیشمرگت روش آوا کوان نهشت او جیان نو کم باشوری کردستانی تدا بشکی زور وان کر ناف بچه چونکو از جاره بچم از جه سیاسی سوشال میدیا بکره اگر پیشمرگ روش آوا نبان محمودی حرج شعبی و دیگه سنوری باکوری کردستانی نهات تشتاق نبو بناوی هرما کردستانی چونکو بوریا نفته اول کرکود چه ترکیه دکوت دست عراقی و پاش ام به تمامی تسلیم دبوین. اف پیشمرگ روشاوانه هشت اوارو بده. از سلافت گلگ مازن جوان دشینم. ولی گلگ سپاس هجمارک مازن کو بمره حاضر نجینه ها. لرادیو ریواز تماشا دکن هر وقت. آره از بخو متابع رادیو ریواز دکن گلگ جاد بینم کمیته پیشمرگ روشاوان مسلاف رزبان هن. گلک سپاس جوته ام جیرو گلکی کی خوشن مدرس بکی جی بحثی کر کار هکیو جی راگهاندکار گرینگی ده بابت سوشیال میدیا لسرکار دکی ده دزگه این پارتی ده بشی ام ویژن سوشیال میدیا باراویه کو بهتر گرینگی ده دخوازه کو کارک باش لسر سوشیال میدیا جواره کرنش بروی کی کو شارزایی آوی دوی باری ده هی میوانداری آوی کری و خوشی خلکی باشوری کردستانیه لی آخفتنی نویان بچن آخفتنی کرمانجینه هلبت از بجم هونی اجدان ساندنه وی هونی تی بگهن و پرسن واجی هبن هون دکارن آراستی وی بکن هون جی بکن اگر گلک دارن خال نهن سوشیال میدیا ده ام نزانن چاوه ام بجن چاره سریه جره ببینن جبروی که ایرو بمره حاضره امی به بابته به هفره گنگشه بکن امی به هفره باش لسر راوستن بله کاکا کارزه وی پرسایه که سوشیال میدیا دناوا جواکا کردی ده بکشتیم بجن دناو جهانی ده بلاویه یعنی تو چه وقت بینی اول بونا سوشیال میدیا؟ سوشیال میدیا کودتاک مزون بول سر میدیا کوین یعنی کودی ام دیویژن میدیای کون هاتا کردن از بینم تشتاق باش راسته گلک تشتین خراب هنه یعنی سلبیات و ایجابیات هنه ل تشتین باش گلک پتی هنه سوشیال میدیا نه بوا هر کس دماغ خدا بوا پیام نیره هر کس دماغ خدا بوا يعني بيرورا او بيرورا تو ندشياي لسبيل سر تلفزيوني بحث بكي تو دكاري لديوار فيسبوك اخو بلاف بكي از قالك جار دبيجم فيسبوك يعني سوشيال ميديا بقشتي لتن لنوما كردا بتايبات فيسبوك قالك گرنگی پیدا ده وکو حوال اگر نه سوشال میدیا اپلیکیشن دیگه شنه وکو اینستاگرام و سناپ و تشتان سناپ زیادتر هند کار بله نهات ویدیو میده گلکسون سوشال میدیا وکو ساتو تا خانیه کبه بله سروی خانی بردک نویسین بیش صبوره بله تو هر روز تشتکی جه بنویسی هرکس بی راده ببینه هرکس دف مالا ترا به ببینه سوشال میدیا اوه تو به تمامی دکاری اول ناخی تدایا یان او پیامات هی با آسانتری شو بگینش برنده پیام گهاندن یان آزادی راده برین تشتک خراب نیه جبروی ولانی از بیشم بله سوشال میدیا گورانکاریه که مزن جیانا همون خلقی کی داکرو تشتک گلک باش بله کاکا کار امتحان دبینین هگر امی بیشن چو رادیو که بیان جی تلویزیون به تلویزیون نافبانک جی گلک جاران مادن لسر تلویزیون خواه درد كذا لدماكو هجر شافي خلقينا لبا شافي ملاتنا لبا او ماده وندا دبي دما لسر سوشيال ميديا تي بلاف كرن دمينه بهتر بلاف بي تو فيش تشوا دبيني اف فيرنجي ايجابيه بجن ارينيه يان نرينيه قالك زاران بابت بهتر بريا سوشيال ميديا را بلاف دبن قالك بابت هنا تلفزيون يان راديو جرينجي بينادن يعني ناتشي تا چارچوبه درست كرنا حواله كده للسوشيال ميديا همو بويرك دبيتا حوال وكو راگهاندنی یا وكو تلفزيون راديو نيا و باشا گرینگ سوشال میدیاش ارشیف بونه او تشتین بلاف دبن ارشیف تلفزيون بری نهال سال 2001 یک جار حوالی دابین ایدی تا دوباره نود بو گلک جار صعبتا کبو برادرك تشتك دوغو تيكي دي او دوغو تينا جيشتم دوغو از راديو ما دوباره نابم ما يعني تاوج الراديو تشتك شو يدي شو نافا أواني تشتري التلفزيون يجي
كم هەگەر بێ ئەگەر بخۆ دووبارە بکردبەوە لێ سعات دیار بوو دەبی تو چاوەڕێ بە هەتەوان دووبارە دەکرد نوگە سوشال میدیایە هەر دەماتە بێت و بچە سەر بابەتێکی هەر بۆ نمونە تو سعات دوازەی شەوێ حەزەکەی بچێک مشکێتە هادە بدە چ گردە شعرێکی یان موزیکێکە خۆش ئەوە بەری نەها نەبوو دەبیتە سعات 11 سەیری فیلمەکە ئەکشن کردبە بمەجبوری چونکە هەموو تەلەڤیزیۆن فیلمەک ئەکشن پەخش دەکرد ینی ئەوەش گۆڕانکاریەکە مەزم بوو سوشیال بەڵێ ئەمە بێنە لەسەر مادە بژن یەن تێنە بەڵافکردن gelek caran madeyek em bijin raportek bê heger li ser çi babetê be tê belavkirin gelekî berfireh dibe mezin dibe xelk li cem xelkê giring dibe qîmetek zêde tê ye û gelek babet gelek made hene gelekî giring e jî belav nabêt nav sosyal medyada ev jî nexaleka nerîniyen bijin selbiye ku tiştên nebaş jî gelekî belav dibin di nav xelkê de ئەوە digeڕێتەوە سەر کۆمەلگا ینی هەر کۆمەلگا جۆرێکیە بۆ نمونە ئەگەر وەکو نمونە وەرگرین ئەو مەلەفێن شخصیە بەڵاو دەبن بۆ نمونە دەبێژن فلان کەس ڤیددیوەکوی بەڵاو بوو ڤیددیۆک نەشاست ئەو ژە ئەمریکا بێ کەس گرنگی پێ نادە کەس لایک ناکە کەس شێر ناکە شتێک تەبیعیە ژیانێک شخصیە کەس تەدەخل ناکە ژێ لە کوردستانی ئەوە ڕۆ بدا چەند ڤیۆ زۆر ببن سوشال میدیای چەند کلیک بێ نەکردن هەند زیاتر بەڵاو دەبێت یعنی ئەگەر ڤیددیۆک بەڵاو بوو من سەح نەکرێت تا سەح نەکرێت ئەوێ سەح نەکرێت ئەو ڤیددیو بخۆ دێمرێ سوشال میدیا بەڵاو نابێت بەس ئەگەر هەمیە بەشداری تێداکێ ئەوە دێ بەڵاو بوو و کاردانەوە دێ دروست یعنی ئەوە دەمینتەوە سەر کۆمەلگا هەر کۆمەلگا بجۆرێکە بەێ کاکەکار پەیوەندیەک مەرێ هەر لەسەر بابەتێمە پەیوەندی وەرگن ڕۆژ باش ڕۆژ باش ڕۆژ باش سەرچاوا کەرەمکە چاوی خوشکە لیلاف سەرچاوا گەلکی بخێر شکری سوباری تەرەی سەرچاوا مامۆستا هێژا هونەرمەند و مامۆستا هێژا سلاوی مەجبوتە هەنە ئەم خێرهاتن هاتە دکن بەشداری هاتە دبابەت ئەمە دەیا سوشیال میدیا گەل چییە نەرین هاتە چییە لەسەر vê دەستپێک ئەوێ سپاش بۆوە و چیچێکێکی چیچەکەی ڕێبازی میوانێتی قەدر گران و هاستا ڕێزێنش بۆویژی ڕاستی باوەتەوە بابەتێک گەلکی گرنگ ئەم بێڤینێکی ئەم تشێک و مامۆست بێژی پێک بێ یعنی بەس گوتم دبتەنێ دەبێژن ji hemû ragihandin are çi televîzyon bi çi FM bi çi kesên ê dinivîsin ê bi çav dibînin ê guh diguhdarî dikin ji hemû pêşdariyê divê babetê dibikin dikaribin wek mamoste nêvanê te got ev vîdyo an ev stran an ev tiştê bê ragihandin ji hemû kes alîkariyê pêr bike bû weşînin û ev vîdyo ev kesa ev hunermend ev neqşevan gibi naskirin di hemê cihadê ne got bes dîcîkî bi tenê de bimînin بله مامۆستا تشی دبینیە ku dema vîdyoyek em bişin bê qîmet be bêhtir tê belavkirin heger vîdyoyekî qîmetê wî hebe rewşenbîrî be hunerî be em bişin neteweyî be bêhtir miletê me xelkê me bêhtir giringiyê dine çi rengî vîdyoyê di nêrîna te de wekî hunermendekî temenekî dirêjî diwarê hunerê de te derbas kiriye çi tişek tê weşandin bêguman xebat jêrhatî kir û jêr têkirin eger ev tişê bê tê weşandin eger bi stran bi an vîdyo klîp bi an nivîsandin bi an çi tişekî bi an neqşe be bêguman serhatî wek dibê westiyayî xwediyê wê ser wê westiyayî lê dimînin ser nerîna kesên zana bûyî tiştî dikare wek dibê wî mevî wek hereb dibêjin wî teqyîn bikin yani bibêjin ka çi qas sedî qence an tiştê heye bêguman dema mere wî piştgirtiye lê bikî wê pêştir keve û hemû tişekî tê bilavkirin çi stran be çi nivîs be çi helbest be çi tişekî tê nivîsikirin divê mere piştgirtiya wî bikin mere piştgirtiya wî bike alîkarê pêr bike ne got mere dikare biçik mucamelê pêr bike ji bo ku pêş kevin bes lê mere nebêjî tu gelkî qenc û tu baş e wê li ser xwe he بله پرسنه te taybet divî de babetê de ji kakhekar heye ku ew jî karê wê taybet sosyal medya li ser ropelên civakî her wiha taybetî ji aliyê heger siyasî ve heger çi babet bin belav dike giringiyê dide
پرسنتي تایبەت جی هەنە کۆتە لەسەر سوشیال میدیا ناس بکی کارانی ناوێ والله سلاڤورێزی مجبووی يعني مخابن افجيك رخنا از لوا كسن راجعندني اگر تلفزيون اگر اف ام به وان كسي وقت ما مستنى ون كيم بشوازيه وان دوان تشاد مخابن ام قلت وان ناس ناكن قلت وان لما راجعندني وي بده بيش ابي ناس بك ام كاربن وقري برساجي بكن مخابن از خوشوي ناس ناكن ام كارم جي برسابك برقي مخابن يعني از ما سي بيني مسار فاجي وبيني مسار كاي راغاندن يجي يكسن وقت ما مسار بمناد الناس كرنو بله گلک سپاس جبوته مامستای جا جبو پیوندیاته و ام ببینه کو هر کسی که بابت سوشال میدیا بکار بینه برنگه که ارینی ایجابی بکار بینه دا کو سوده بگهینه جواکی بگهینه ملاتی خواه گلک سپاس جبو پیوندیاته بله سلاز بوته و میوانی تاجم تماشاوان عربی تعالی بله کاکا گرمه بری خوابتن تا جارك دن امي بحثا قالك برسانه كو ام لسر سوشيال ميديا هاجر ام باخي حتى صباح يجي از بجم بداوينا اللي ام تخازن بحثا تشتين اريني ونريني دي سوشيال ميديا ده لسر جواكي بطيبتي امي بحثا جواكا ما يا كردي بكنش بركو ام دنافا جواكا كردي دانا ام بجن يعني بتشرنجي ورا بكاراني جبوها دي سودي بجيني بقشتي اگر بكو نقطة وخال بحث بكين ايجابي قالك زورترين للسلبية بله اوش بكو برينها مقوتي بجبو هر كمالقاكي بعد قرر يعني بكارينان السوشيال ميديا اللي هريما كردستاني باشتر اللي بكارينان اللي بصرة بكارينان السوشيال ميديا اللي المانيا باشتر اللي هريما كردستاني او يعني خالت ايجابي البيري زيادة ترين خالك هر خراب كل السوشيال ميديا او دكارن بيك ساعات كسك بكن فيلسوف وقالك هم خلق بناصر بيك ساعات وبيك ساعات دكارن كساتي كي قالك ما زن برخينا او هيك الخلاتيه السوشيال ميديا نكسك هوسا بالصناهي ما زن به نكسك هوسا بساعتك هم ميجاوي بيترفاندم جبر هندي قالك هولتينا دان بو لكدار كرنا كساتين سياسي بتايبت وكساتين آيني وحتى كساتين هنريجي اكو ممسا هنرمند بس ليكري قالك جارة هنرمند بنا آمانج ما برين هادي يعني خالك جوان خالن نرينينس هري او نرينية للسوشيال وكو رخاندنا كسانتيان بونو منام دبيني للسوشيال ميديا بري هفتيه كي دنگدانا قالك مازن سر كليبا ماريا هورامي تشيبو بله قالك دنگ ودا قالك دنگ ودا قضيهات نفكرين قضيهات بكرين وقالك مشكلة قالك مازن بو ليه او ايجابي وسلبي تدهبون سلبيا او بو نو يعني جبين بو چون اخوتنين نشرين بو چون باشك ج او كسن ديني با بله وللا اكيد با فيوت كليب اوه قالك 2 مليون فيو تقريبا بو هاتن يعني قالك زور بول مواكي قالك كم دا اگر او كارودان نبان و ندگشت بلكو كسك او كسياتيا خودان كليب يجي كوناس نكر بها غير بفي رنگين اري قالك كسب بيرك بناس بله هاتا بلاف كرين بله قالك سباس جبو كسين كو سلافجي جبو تشاندين سوران سپاس جبو تجو سرکفتن جبو کاکار و کسیم کو بابت همه بشداری جی کرینی کومن جی جبو شاندن گلک سپاس جبو هون دکارن بشداری بمره بکن سپاسیا ود کم کسین سلاف خواه جبو ران کاندکار هکار هر کی دشینن سپاسیا ود کم جارک دن سپاس جبو بله کاکار امی بین ناف هجر ام الحلول ام بجن جارة سرية بقارن دفيت امش مالباتي دستوي بكنا اما بينا لسر مالبات دفيت شاوه بهلكو او زاروكن خويان جي اندام مالباتي بكشتي سوشيال ميديا برنگه كي اريني بكاربين چريك هنكو بكاربن ريا كيل بيشوا وكن كورا بكارانين لي تباندورا ويا نريني نبل لسر جباتا هر بشكل السوشيال ميديا يعني هل ابليكيشن كان هل مال بارك چند قانون ويا ساين خو هنا بريه دبي بتشوان قانون بخوني باج بي بكار هنا بونو من الفيسبوك يقل خاله يقل نقطه دبيجه
کەسێ 13 ساڵی نکارە چاتێ بکە لە فەیسبووک ئەگەر تەمەنی 13 ساڵ بە نکارە چات باخەوە کەس نکارە چاتێ بوو بنێرە ئەگەر تنی لە بەشێ فامیلی دایکە خۆزێ دەکە بابێ خۆزێ دەکە دکار دیگەڵوان چاتێ بکە هەگەر نویسان دەبێت کۆ 13 ساڵە ئەرێ هەگەر نە ئەم بێژن ڕۆپەلەکە ئەم چ دیکەین ئەگەر ما فەیسبوک بۆ براک خۆ بوونمونە 12 ساڵی چێکرد ئەمێ بکەینی 18 ساڵ بۆ ژبەر و ئەو بەشێ میسنجەر بەبێ ئەو غەلەتیان مەیە ینی سوشال میدیا خراپی تێدا نینن ئەگەر بە تەمامی بکار بێ هیچ نقطەیەک سوشال میدیایە دگەل دژی دابوونەریتە دژی ئاینیە دژی بەرژاندیە نیشتیمانی نینە بۆ نمونە ئەگەر کەسە سیلاحی ڕۆبەڕوو بە کامیرا موبایلی ڕاگری و لە فەیسبووکێ بڵاو بکە تنێ بە ریپۆرتەکێ ئەو فەیسبوک دەسوژێت یان کەسێک سوکاتی بە ئاڵای وڵاتێکی بکە دەسوژێت یان کەسێک سوکاتی بە بەرامبەری خۆ بکە بە کەسێک دی بکات فەیسبوک نامینێ ینی فەیسبوک بسوژینە ئەگەر بۆ نمونە ئەستنها لوێنێتە لە فەیسبوکا خۆ بڵاو بکەم تو دکاری بی ئێک ریپۆرتێ ینی دکات دو کلیک تقریبان دویان سێ کلیک دکاری فەیسبوکا من بسوژینی چکو من بێ پرساتە وێنێتە دانا لێ ئەم نزانین بباشی بکار بینی ڕاستی gelek cara kesa telefona min kirî filan accounteke çi bo binavê min zor asan e dikarî bi Facebooka xwe şikayetê lê bike yanî ew rêke hene digerîna sereta babetî karîna sosyal medyayê wekî me gotiye xirab nîne çi xirabî li sosyal medya nîne ew ê xirab ew niye bi xirabî bikardihînin hatme ne sosyal medya telefonîş berî ku telefon hatine namiştemeê me ku yekem car hatî gelek bi xirabî hatine bikarîna yanî gelek ji xwe reqem lê didan xelk îshaj dikirin dêbêjin em ê vê reqemê ka ev yekî dê derkeve biraderek hebû digo min biraderek heye ewî digo min biraderek heye seh dikire reqemê sed parê Iraqî ji xwe heft reqeme ew digo ev reqem lê didan li ser her parekî ev reqem lê didan yanî hû salî hat bû telefon ji Herêma Kurdistanê û li welatên din jî lê niha baştir bû efan li niha baştir bû ez bawerim sosyal medya ev rûgel sê sal berî niha baştir e û dê baştir jî bir Belê ez bijim rast ev rêjekêm tir bû ji ber ku ev destpêkê dema telefon hatin yên ku neh telefon kete destê wan de belkî ev kar dikirin peywendî bi xelkê re dikirin bê nas bikin lê em ê bêne li ser zaroka belkî tu dibînî di nav malbatê de her yek kesek şmenîne ku malbata wî de em bijin zarokê xwîşk be birabê heger zarokê wan dixwe bin tu dibînî zarokekî temenê wê du heyv sê heyvin ji mobaylê ew jî wilo bikatî ev rên şaşiyê ku zaroka gelek cara dayk û bav wê bi şanazî û behz dikin dibêjin kurê min dikare biçît nav resma gelek zîrek ew nizanim bi ku şanazî behz dike xirab nîne ji biçîkatî wê zanyarî ser teknolojiya hebe ez wê bi xirapî nizanim lê xirapa biçîkatî ve bişê peywendiyê digel derve bibestî yanî biçûkek 5 salî min pê xirapa peywendiyê digel sosyal medya yan komalatiyên din bibestê ji ber hindê wekû min gotî Facebookek li qanûnêt ew dibî 13 salê mezintir be paş dişê gel xelkê dî baxwe çunku ew kesê hiştan biçûk pêwîstiya hey carê dewroberê xwe binase carê hişta eqlê wî tehemûla nasîna xelkê gelek zor nake nasîna 5000 firên da nake carê tinê divêt babê xwe dayika xwe pismamê xwe ev telebê gel wî li mektebê li qutabxanê dixwîne carê wan binase mamosayê xwe binase bixwîne ew bû wî girîngtir e berî her tiştê eger bû bi 13 sal bi ser kewt paş dişêt biçîte dunyayeke dî û eqlê wî firawantir dibe dizanî kî xelet e kî baş e ji ber hindê min pê xirab e belê wekû teş ez bêjim pê xirab bû ku ji biçîkatî we torê komalatî bikevine dest zarokan niha pop jî hatiye ew li sosyal medyayê xirabtir e belê ew yanî min du biraza hene 24 saet ji mobaylê ez gelek dibêjim yekî heta çawî zeîf bûne eynek dana belê kakekar ku tu ez bijim ji ber ku tu sosyal medya de rûpelên civakî wan de gelekî dimînî tu zanyariya li ser zanî ku gelek caran ez bijim me bihîst ku heta jin û mêr hineka bijin
جدابون دنا براوده چی بویا هنه کا کار خواب جی هلایا اجبر کو گلک جران به پوبجی بکارتانین گلک افهمی خالد شاشی خالد شاشی هنا خالد باش شبو نجف و دو کسا هفجینی ریا پوبجی وکر او اگر پوبجیش نبود تشتک ده هر هبا او بیگ بکن لبله پوبجی گلک جار پیشش بو خزانه درست کریه لبرنامه کی تلویزیونی بری مانگه که بحث کرد که چکات سر شاشه بحث کرد گفت اصل میری خود جدا و ما چونکو مجال من نمال بر پوبجی و پوبجیش وکو یعنی مطمئن بونه کسی که مطمئن به زور زحمت بشه دور بکوا و کنده کاتیش بو درو برند خدا بله تو بخواهی کردی؟ من وکی پوبجی هاتی مانگه که مکاریم من برای خدای گلک شوله من پاش کتن از بخوش جیان خدا وکی بری بنویم هندک شوله بجبو او رو دکم یعنی بونمونه اگر شوه پلانه کی جبوی؟ نک پلان هر شول دکم بو افر یعنی بونمونه از شوه بری بنویم دو حواله چه دکم او حواله که بزانم بو سبی رواج اوی ده هبه دو حواله چه دکم وقتی من او وی مانگه دست پیکر از نکاری حتی ساعت 5 سبیم پوبجی دکم او غلط بو يعني ادمان جدا روجا من زاني بوبجي غلطه منك يعني تقريبا صالك زياده من دست بعد يعني مقارن بشن قال لك باندورا خالص سركاري لا بسيارة شخصي ممكن بوبجي تكي يعني از خايك شو ما داكو ما برش فكر داكو اجي برس بدم قد از نتو مثلا بوبجي ومن اللي جرنا قصدي بينم كو كاسن دورا ما هوالي من از دبيجن منجد كن دبيجن ام بوبجي بس يا بكاراني خوي هابونا زانياري غلق باشا من جوي مانگا کو من کارینا اشیام زانیاری سرور گیریم پوبجی چوایا چونکو اگر من بکار نینه با من زانی کو 100 نفر دشن دگل یک باخون ناف تیاره کی افروکه دفرد چه اونجا 100 کس دکار نگل یک باخون یعنی پوبجیش تورت کمالاتیه نه یعنی از دکار پوبجی بیم ناف رزن تورت کمالاتی نکتنی لعب البر هندي بكارينانا من بوبجي من بخرابنا من كاري زانياريا ساري وكي تجربه جازمونه كيش بلي كاكا كار تشما تورين جواكي بگشتيان بجن سوشيال ميديا هر او كومباني او شركين كو كار لسر دكت تشما هر دم دمكي دا دبينين تشتكي نو درت خن دهيلن كو خلق بگشتي الجهاني بيبا ورن جريدان ما بس تواجد چه هگرم بجن بوبجي بي جبرينها سناب شات نبو جبرينها قالك ابليكيشن يعني تطبيقات نبون تشما هر دم دمكي دا وان تشتي نو درت خن وخلقي مجول دكن ما بس تواجد چه بشكودنا تكنولوژیا وان مجبور دکه اویش پیش بکن بیدا من تل سال 2009 فیسبوک تنه روپل بو چات نبو بله یعنی دایرکت هبو دکاری وکو ایمیل بکار دهات نامک دشان تقریبا 7 ثانیه 8 ثانیه حتی اندک چار نزدیکی 30 ثانیه دبو تاخیر دبو حتی دیگهش لینو کبوا دایرکت سریع راستا خود تو کلیک دکی او نامه دچ اگر خط اینترنت باش به او ناچار بون فکر کنه بون من 10 ثانیه زوره حتی نامه دیگه ها بیر کنه چاو 10 ثانیه بکنه 5 ثانیه چاو بکنه 1 ثانیه چاو بکنه دایرکت راستا خوب بچه او ناچارن هر تشتاق رواج سر هبه و ابدیت تدا بیت کرن بون منا کو سناب چات هاتا داماز راندن فیسبوک بیر کرا و کو گلک بکاری نری توی دچن سناب بکاردینه اف رابو ستوری ل فیسبوک زیاده کرد و ستوری ل اینستاگرام زیاده کرد كان هالي اليوتيوب جهاتيا اليوتيوب جهاتيا اره بگمان دو زور به تویتر جوی دابنه بله کو سناب تشتاق نیو شیکر خليك رواس سر هبو او ناچار بو چیکه وکو زور جهاز دبیجم دبینی کسک دکانک سروی جاده دانه گله خلق دچه روزا پاشتی بینی یکی دی دکانک ویدی چاپ لیکرنا بجناب کرد بگمان اوه هیا اول تنی لکردانه ده همه دنیای هیا جبر هنده او ناچارن گورانکاریا بکن او هبونا باگراوند کی حتی مروی بیزار دکه جبر هنده فیسبوک به اتوماتیک هر 7 روزا جاری که ابدیتا بیرشنا خودی که بله یعنی تو لگل گوهرتنه آره هندک جار گوهرتنین زور نپیوستنجی لدکه بو اوی خلق یعنی او بکاری نری تو بزانن کو تشتک نور رو ده یعنی تشتک نور رو دایا بله
بله از بجم متهنه کی مادی کری جی به گوتنام بشتغالیه لی هفکاری ممونیر دوجم استرانه که شوار حاضر کریه دیاریته و کاکاکار و همی گودار و بینران گلک سپاس مونیر کام زامن تچی با ما حاضر کریه دان جنو میرا بردان دان جنو میرا بردان فیسبوک عادل کتن دم واتساب بردان ما جروبا فيسبوك شان لما همچون خوازگینی ما ادمن فيسبوك شان مدی بیرک بدران عدس بو جاوه باروک بو براوه روک سیانده بوش درمان قیزو خورت جروبا ما چباکی را تبرمیا هلی باجارو گندی کتن و شانازن دی هر کس دبی از تکس نابی اویدی جسوکا عربوکا ازشن سوکا کبوکا تردبونا اوین دار سرو پل فيسبوكا بونا بومو کندا جیلی قارو حتوکا عالم التكنولوجيا ولاتي خاطر بحار لسه فيسبوكا كردو ترشكو قشو برار هب كتكا جروبا مبو جمع بربو هشو سودان هب كتكا جروبا ما جمع بربو هشو سودان صدوق بنجي حزار لايك مجباغو بريورشان صدوق بنجي حزار لايك مجباغو بريورشان أوروبا دنيا بو هلا هوبا هي أوروبا دنيا بو هلا هوبا عشير مان الدران دمبو دما قروبا عشير مان الدران دمبو دما قروبا انترنت دي ولد فاقت انترنت دي ولد فاقت صاروا قاقلو غدي چوبهانه کرمت صاروا قاب چارلقات چوبهانه کرمت بله گودارو بینارین من بوره حاضرن چارک دنملوه و گران گلک سپاس بو هفکاری منیر لسر و دیاری منیر چا بو از نکته که سر او دیاری کاک منیر بیجم بله کسک چو بو جبو کره خو کچه که بخوازه چو بو مالا بابی کچه گوت امی هات کچه بخوازن گوتی ها کچه مر کیریه دیتیه گوتی والا دست ویل سناپه و سری ویل اینستاگرامه و پیت ویل فيسبوك وخارنت ولا ايمو عاد تشتانا قلت هم ما كنت كلن افك صوت جدار شو تستقي قالك يخش بمنير تشد بيجي تجي وصاكريه قالك سباس جبوته لسر هالبجارتنا بستراني براسي دم خدا هات كستران جهر دبيجي كوما جروب فيسبوك بريا دهازه نظام ادمين شاند بنيان ادمين جروبه هل بدكو ادمين بربرسي جروبه كو این چوین دخواستی ولی تو هر منیر ابابته جبو ما فکر من قصدم بحثی بکن لی تو چاو دبینی هگرم بجن جانا هفجینی لسر سوشیال میدیا گلک جاران که خورد هف ناز دکن و جانا هفجینی گریدی دن دما باش هف ناز دکن تو دبیجی افتش یعنی ارینیه کود پیش روژه ده باندورا وینه به هگر باش هف ناز نکن خود بجن عشق یک نگاه چیده به تشتکو هیا دیتن لفیسبوک نکتشت خرابه یعنی تو ریکا فیسبوک کسک ببینی و زواجی گرد که لی وصانه تو لفیسبوک ببینی بیجی وره من بخوازه وصانه فیسبوک ریگه که بو پیوندی کرینه یعنی ناسینا کسیندن بو چی 5000 کس دکاری بفرن فیسبوک دکاری بکتا 20 کس
تنی 20 کس ایکو دو بناسن بله اگر بو 5000 بگومان او 5000 نه برادری قوت و چه به من نهال برادر هنا بالفيسبوك يبونا برادر من لمن بس وصل هذا كم لقطاب خانه بسرتاي ودي قال منه يعني تشتك خراب نينا ناسين الفيسبوك وحتى ابو الزواج تشتك خراب نينا بس دبي فيسبوك ريكا بيونديه به يعني وكو بيجي ريكك بو ناسينا هر دكان نك ريكك بو زواجه ريكك بو ناسينه وبشتو ناسينه یک دکاره یک دو بناسن و یک دو بله از بجم اجي بناري ناطر اجبركو قال لك ترى خايك بجم او هبجيني ان اف علاقات اف وندي كل سر فيسبوك دي تشي فايده وسودا هبي قال لك دوران جيكو كسنه دجبا كده بلكو ده صاله جيكاتو خورتك هفرد منن ونا لسر فيسبوك ونا لسر تشرو فلين جواكي جو داويا وان جهاب جداد بن شرط نينا مرش نينا كو هجر قال يعني پیرکت ما بيجن پیرک بيجن با پیرو او تشتا هر يكو دونه ناسيه يكو دونه ديتيا تني كتشا فلان جبوك كوري فلان تا الزواج كريا بيجن دما بري دما بري بيجن بيري يعني قالك ما زنبن بري صالت حشتي وحفتي وانا نها فيسبوك هي باشتري جويكو كسك يعني ردين سبيك بيجي كتشا فلاني بو كوري فلاني فيسبوك جوي باشتره اگر او تشتك جوان به تو فيسبوك بو تشتك كريت بجبو ناسينا ايكو دو اري از قال هندي انداني ما تجريكا فيسبوك كسك بناسي و يكم ديدار زواجي بك بله هو تشتغل غلط تو بيجي ثاني وريكك جبو ناسينه جبو ناسينه بون منا برادرك من يعني هفجيني كي يقول از شوما دكتوري من كتشك فيري دي چاوی مکفته یکو پاشم گلی که آخوتین من زواج گل کرد. بله. اوا هر تروه کو فیسبوکه. لتنی او ب اونلاینیه. فیسبوک به اونلاینه او به واقع کد بینو. بله لسر خاطرنا تاجي تقول كو قال لك هذا ناس بونشي دبا لسر بينارين ماين ريباس بطايبتي جروبك هي بمرة نافي جروب وان كاتشو خورتين روش آوا مموزين هر جارك نافي كل خدكن قل فروش هميج كاتشو خورتين ام بيجن كسين هبجيني او هبجيني خد تبلي جروب دبن هجر كتش بيان جي ظلام بيت جروبك هجلكي بحس آوا كرنا وهفرة وروجانا بمرة براديو ريباس رح حاضرن وصلافي خواجه هفرة دشينن و بيجن جبلي كو لبريباس رانجي روزانه جروبك جبوخ آوا کرنا نوتين هاف أخبارين هاف برسن وهجر هر یک لألمانيا با یک روش آوا با یک لباشور بجی أفجي اسبشم تشتكي أرينيا كوجباك هاف نازدكي كرد بهتر هاف نازدكن بهتر نيزيكي هاف دبن هجر ام بيجن بكار من كاريكي هاف باش هجر نهانا نبري اسبشم سوشيال ميديا با من كاري تندي وتلفيدري نبوي ميفان ام بيجن تا اف قوتني الخوا اف شيرتين لجمتا اف کاری تل سر سوشیال میدیا تجربه گهدار و وینر آن را بود. ابی خالق گلکی ایجابیه ارینیه لیاز خوازم بحثابی خارجی بکم تو گلکی ارینی بحثا سوشیال میدیا دکی هذه خالق دی بحثی بکم جواک گلکی جواک مایا کردی ام بیشن هون بیشن کمالانه کمالگه ها کردی گلکی بیشن دانستان دن نزیک بون جواتی دکیم بویا تاني جوات همي بويا لسه شات سر سوشيال ميديا بيجن شات دكين نها مثلا ازي بيشم ازم خوش قامنا كتمامي من قال لك حوالي مهنا دم بري بيشترن بيجن دماكو امنها قال لك بكارتين دما ما كيم بكارتاني ام درونشتن بهافرا وما اخيفي نها ام بهافرا جي درونن ام لس يعني جي دما او هريك دشيا مالي ام بيسا بهتر لسر ام بيجن لسر سوشيال ميديا ام داخل سدمين بيت شتيتشنا يعني ام بيجن افجينا نرينيا اري او خالق خراب السوشيال ميديا ام خوش بخاري خلاص بكنا بيجن من بري دوما هوالا خانت شيخك لبصره دبيجي هر كسك دبي ميواني من موبايل ياخذ بردر كداني يعني هم دينا جور رينن موبايل جبر در كداد لان هم سلكي دي كان موبايل اخو جبركو او ركينا دل ديوخاناوي سوشيال ميديا به بكارينا از بيجم قالك جرينجا حفتيه روجك السوشيال ميديا دول بكاوي هر كسك تدبيجي ديكارن او كسنكو ادمان بيجن وارتي بويا زحمت اللي بتابت بو كسن شو لوانسر شو السوشيال ميديا نبا
يعني شو بو نمونه تو نکاری بو بله. چکو تو دبی کاری ما گریدا یعنی. کاری تب سوشال میدیا و تو دبی بزنی افرو چرو ده حتی دبی بزنی ساعتك بری نها چرو ده يعني اصلا نو برنامه ما دبی اگر برنامه خلاص بو بش ما ارشیف سوشال میدیا بزنم چه هي بری اصلا نو برنامه بو ما چرو ده بله بو بس بو او کسی کاسبه بو نمونه دکانداره بو نمونه پیشمرگه دکاره ساعتك يعني روجك السوشيال ميديا دور كوا بيتش جيانك دي يعني جيانك جواسته بلا هول بدا ساعات روجك بلا 8 ساعات اجي دور بكوا او جرينجا راس ايجابيات يعني او سلبيه قال خرابه دابرانا كومالغاي وبس تشتك باجي هدوي لوي فقري هي بريان ها اگر کسک خدمت ترج اوروبا بوا تنی تو دکاری به تلفن بله نه دکاری هر روز بزنی اف چه دکه چه دخو به تایبت هوا کچ دزانن چه دخون يعني حوالات چه دخو چه چکریه همین تشتا دزانن چکول سناب چات تقریبا جیانا روزانه مروفیه بله سناب چات لسر گوتنا تکا که کردم امزان کوبون طلبة كداف مهمو صلابي من جبو هوالي من كلية همو يعني هنا يكل الجامعة هبو هميرو جان تأخير دبو لسر محاضرة خالي سر دوامي همو جارا دكتوري ما كلية زانكو قوتا سحكنا نافي فيديو قوت قوت سحكنا ام سنابي يعني انستغرام ام دي بصام بالكيري قلت امشي يك شوان بوكو ما هردم زاني بو هوالي ما لكي داريه هجر تأخير ببا هجر جي يعني بجي ناديار با دقوت نصح كده سناباوي يعني جي انستغراماوي ابجي خالك اسبجم قلك دوران ايجابيه جي عندك زارج سلبيه عندك جرس من قولي بو عندك هنا ديفيجن بون مناج تلفوني كرت عادتك بطيبه اني هم كرت اجي بله وكرت قالك كرت زان مش تلفوني اگر ديفيجن تركيري دهي تموعدك هي بيتك دتشي بيش يعني نابجي از الفلانجه يعني عندك ولی يعني بو او برانبري تبيزار نبه دي بيجي بون من اگر تو 5 دقيقه ما بن بجهد دي بيجي 3 دقيقه من 3 دقيقه دي ازل دفتر او بشك هي الناف كله بله عندك جارات تشتن ديجي اشكالات بن ازنها باش مكاكار وبيجي يرو تبيجي ازي بحسبه بكم يا لوكيشن تو دي بيجي ازل فلانجي ساعدك لوكيشن جهه كده اواش تشتك قال مشكله قالك جارنا ازي بيجي هاجر ام هفالي هاف ازي بيجي دركه من جهه كي هفالا من هاجر بو كسكي بيجي إيرو كاري مهز نشين بهم هجر موعدك يتشتكي هبي دي سحكي رجعكي ويناوي أو رجع بمراية دي بيجي ها تشوفوا داري تقولهم أز نشيم يعني أبجي عندك جران أشكره دبي قالك سباس شوفوا كسين كومنت هاجي جبوا ما دشينين روبرت روناك قالك سباس جبوا روناك دبجا جروب أما ياكو هاري خوشك أم حس بغريبية لكن قالك سباس جبوته ديانا روج باش جبوته جي روبرت بجا دما ام صباحي شابي خافتكن يكسر ام سحكنا موبايل او تليفون اخوان ام دبيجن كا قالو كينا مجبو مشان دي ماسنجر واتساب همي روبلين الجم خو دبجا جبري كو ام بجن يا الله يا خدي ام بموبايلي بكار بينن بلي كار استخدم ام بهتر ورن لسر بابتا سوشيال ميديا لجم حكي ما يروش اغاجي كو ازانم تقالكي بجن ديفتوني لقال دكي لسر السوشيال ميديا أمي بحثا رولا واجه واجد السوشيال ميديا ده بكن ليس فازم برسا كيجي جتبكم لسر تشاوى أف روبلين جباكي أمي بجن يكشوان يانجي هجر دزجهبن يانجي أم بجن راديو ريباس هجر أم بحثي بكن نمونة راديو أم ريباس أفدما كدريجة من روجانا برنامج خو بيشكش دكن أم بجن بجرتنا جوهرتن بيشكش كارتنا جوهرتن ستافتي جوهرتن بابت تینا گوهرتن روش بروش هاگر بابت نو بیانجی هر جماعر ام بیجن گوهرتن ناکویتی ده هاگر ام بیجن یانجی ام بیجن ام چاوه خاله ام بیجن خالك ایجابی ارینی ام بکار بینن داکو ام گوهرتنی بکشتی بخنه اوروبالين كاري مهمي للسرة ام جبوي خلكي بيشكش بكن هاجر تهنكي للسرة بابا تيجي جبوي مباخي بيشكتنا السوشيال ميديا جي ام تشاو بكاربين هاجر با تشاو غورانكاري ابليكيشنت فيسبوك وانا او كومبانيا غورانكاريا دكان دبي سوشيال ميديا غورانكاريا بك يعني او غورانكاريا راديو ريواسكري ج غاست نوا دنگي جبو كرنا تلفزيونك اونلاين او بيشكوتنك مزنه من جهه ديكش بحث كربو راديو ريواس ايك جوان تلفزيون كم جار
لايف فيسبوك لايف اینا ناف باشوور کردستان بله. بری وی تنه دو کانال خو به کانال نیو دولتی دادن هرما کردستان او تشت هبو رادیو او تشت نبو تنه رادیو رباس هبو یعنی او کسین لفیسبوک تماشاوان رادیو رباسن او نزان تنه رادیو او تلویزیونک اونلاینه بله. او رادیو رباز که تلویزیونه لتنه سر شاشه تلویزیون على قمر صناعی نینه اگر ندکاری بخنه سر شاشه تلویزیون اج اونلاین بله. او گورانکاریه که مازن بو او گورانکاریه دکارن او دزگاه زیاتر برف پیش ببن بری دو روزا میدیا کردی ورشن مالپار خو نیوکه او گورانکاری سوشال میدیا خو کرد او بو چیه بو هنده کو او خوینه روی بیزار نبود یک رنگی بو نمونه زور جار حوالن بپله بلس عاجل هنه اگر میدیا تنه یک دیزاین بو عاجل یا بپله بکار بهینه خد کلی بیزار ببه حتی لایک نوش کم دبه بو چی هر چشمان جارک هر سالک جارک گورانکاری لوی دیزاینی دکن چون تشتا گلک کفته پیش چاویتا شوک ناکه شوک ناچه به و بپلش دبیت و شوکه بو خلقی چکه یان او دیزاینن یه چارچوبه رسمان نه گلک سوشال میدیا رنگک جوانتر هیا بری نه وینه دست کوت با یکتر وینه بلاو بکربان و که وینه دیزاین بو به چکرن لسر بیت نویساندن اوش گورانکاری مهم و کارگری هی لسر برفیش یعنی دبیجی پشکتن دکوته ده از تشتینو در کفن دوی امجی لگل گورانکاریه بند. آره بگمان بس رادیو آره باز دکل گورانکاری نبود پیش گورانکاریه. بله تبی کو دست بگی کو او بو بله میبینه لسر سوشال میدیا جالیه کردن ما روشاوا وقتی تزانی روشاوا گله که پرسکری که وهنه و گله که خلق جدار کتن ین هاتینه باشور ین چوینه ولات اروپا تو بکارانینا جبر کو جاره کی دل هفدیتنه کی جواته کی ده بحثا کردن روشاوا کرد تقول کچو خوردن روشاوا یا میدیا کارن روشاوا بگشتی تقول بری خجل کی نادن سوشال میدیا گرینگی نادن مبسط تجربه گوتنه چه بود اما کو تقول گهدان نادن سوشال میدیا کمالگایت هر چهار کمالگایت ما کردیه چهار پارچه بود پارچه راستی دا پارچه نیست باشوری کردستان پتریا همیا سوشال میدیای بکارتینن از وهنی وکو داتا دبیجم چونکو داتا هنه لفیسبوک تو دکاری بزانی لهر ناوچکی چند کس بکارینه تورت کمالاتیه نک فیسبوک لهمو سوشال میدیا هنه از ببینیم باشوری کردستان زیاده تر پیوه گیری دای به تایبت فیسبوکه العراق سطح پینجی یعنی نیوه بکارینه سوشال میدیا العراق لکردستان هنه دکاته گیدا کردستان سطح حفظی العراق بگیدیم. بله. او گلک زوره حتی اکاونت چکرنا اکاونتا او اکاونت هری ما کردستانی تینا چکرن او العراقی نه هنه چکرن روزانه. اجبار هنده از گریمانه هنده دکم که روش آوای کردستانه گلک کمتر سوشال میدیا بکارتینه. بله. بطيبات من او بحثيتك اللي من قليل السوشيال ميديا بارتيا وما بارتيا ديمقراط كردستان سوريا بله بشر بشر من بيا زيادتر جرينجي بالسوشيال ميديا يبدا چونكو هشتان تشتك نيوال بيري او راديو ريبازك اگر او بالتمامي بقيت روش او كردستاني قلب تشتك باشا دبي بشجيريا مادي هبه دو موقع بو نمونه او راديو الربازه تشتغل جوان دكا لي از دبينم كو سبونسر جبونا نكرن كو او كسين لروشاواي كردستاني متابعه زيادتر بكن او يك جوان يعني سبونسر كرين باشترين ريكا بو بهسكرنا سوشيال ميديا يعني بيجي بلا بريا سوشيال ميديا بريا فان روبلان خوابك هنا خلقي كارين خوا تبي كو قالك جوران بيجن كار هجر تخاصي خو ماندي بكي هجر لسر بي كاري خونه ده ديار كرن وي وندا بدنا فاملده وتبي جبركو سوشيال ميديا قالك ابلاقويا ريكتشنا هجر بيجن ريكو من قوتي خلقي ما بقول الرجعه قالك كنتر سوشيال ميديا بكارتينه تو مجبوري بالريكا سبونسر كرين تقول قالوان بيان عاري بالريكا يعني سبونسر نظام تدقي ما بس
سپۆنسەرکردن بۆ فەیسبووکێ و هەڵبژاردنە ئەو ناوچێت مێت ڕۆژاوای کوردستانێ حتا بوێ چەندێ دەزانی چەند کەس سوشال میدیای بکارتین لە فلان شارێ بۆ نمونە لە دێرێکێ لە حەسەکە چەند کەس سوشال میدیای بکاردینێ چەند کێ چەند کۆڕ لە تەمەنی چەند ساڵی هەتا چەند ساڵی ئەوە هەمە لە داتای فەیسبووکێدا بزان بجەماوەێتە ji bo kê dişîne hewala dişîne berê ew jî xaleka gelekî û bikarînana sosyal medyayê ez bêjim wê xelkî zêdetir biketeve yan zêdetir xelkî huşyar biketeve ji ber hindê ez hez dikim her kesek li 14 salî 15 salî derbas bû sosyal medyayê bikarbîne tiştek xirab nîne من هەکارم بچن وەکی نەرینە تا گوتی کو ڕاگەاندنا کوردیە تایبەتیە بەشێ ڕۆژئاوا تایبەتی پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا پارتیامە gelekî giringiyê nadeye karê giringiyê dide lê şewazê giringî pêdanê ne baş ne ew astê ku daxwazî werê daxwazkirin yani li partên dîkeyên Rojava baştir e tevî ku tevî ku xirapa li partên dî ew ên de salat û pare ji dest da bîrê niftê rûmêlan ji dest wan da li wan baştir e bes timohên zêdetir ez çi jar nabêjim tewaw bes e her timohên zêdetir ew dibêje ewrêya ew xwe tiştek cemanîne lê ew rêya ragihandinê karin sosyal medya karin xwe bihêz bikin lê evanê bihêz jî ragihandina xwe bihêz bikin me bes te jê ev rastî ev xaleka gelekî giring e û şaşîtiyeka gelekî mezin jî lê cem partiyê me em herdem dibêjin em dibêjin ku giringiyek baştir divê were sosyal medya kesên ku vî barî de zîrek ji hatî divê li ser kar bikin rastî babeteka gelekî giring bû espasiya te jî dikim û gelek silav jî ji bo te hatine kak hekar spas ji bo wan espasiya we dikim kesên komên te şandîn kesên silav kirîn gelek spas ji bo te lê ez dixwazim ku niha pirsekî dî ji te bikim li ser her roj ava em ê bimînin ev kesên me yên derketîn ji derve em bêjin yê çûyîn Ewropayê çû ji derve Kurd bigiştî yên her çar parçayê wê derê çawa em ê bikarbin sosyal medya bikarbînin da ku em bihêlin ku ew bi welatê xwe ve werin girêdan kurdîtiya xwe em bêjin ji bîr nekin zimanên xwe ji bîr nekin bêhtir em hes bikin ku li welatin ne ji derve ne rexna min ji bikarînerê sosyal medya Rojava ew ye nûsînê wan erebî ne gelek erebî ne em jî destê ereba dabûn li salê heştêya lê her bi Kurdî diaxivtîn her bi Kurdî me dinivîsî şiar me bi Kurdî din yani ez hindek miselhat ku bikartînim ji bo hindê ku xelkê me yê Rojava tê bike miselhatê erebî lê me karî ziman wekû xwe bimîne belê ew nabê ji rêzgarkirina ku ev demek rêzgarkirin rast e dîrasa we xandina we erebî bûye lê dikarin niha pê we yani heta niha mişkile nînin heta hikûmeta Sûriyê gelek ji Iraqê xirabtir ji Rojavayê Kurdistanê kiriye yani Iraqê çi bi serê me îne ew bi xirabtir Beşar Esed bi serê Rojavayê Kurdistanê înaye û her çende ewa nûke PKK ji dike her Beşar Esed xirabtir e çunku ew wê ew xelkî fêr nake zimanî ew xelkî tinê fêr dike apo tenê yek armanca ne tinê divê bêşte xelkê me apo rêbaz e tinê ji apo zêdetir tu bizane apo çi kiriye çi dike pêwîst nake bixînî pêwîst nake bibiye mühendis pêwîst nake ew tişte newan pêwîstin ji ber hindê heta ew programê xwendinê nûke li Rojavayê Kurdistanê hê ew lê yê rejêma behsa Beşar Esed û wanê xirabtir e min xandiye ez dizanim wekû min gotî gileya min ew e boçî ez dibêjim kê min bikarînanê sosyal medyayê li Rojava çunku ewan zêdetir ropelên erebî layê kirîne û komêta dinivîsin belê ez dixwazim vê xalê jî bêjim te kak hekar ku belkî nizanim çi zanyarî li ser te hene li ser vê babetê li cem te hene ku gelek niha gelek bijin Saîd gelek ropel taybet li Rojava jî yan heger vê derê piraniya wan li ser sosyal medya ne em bijin nexwedan kenalê em bijin ser bixwene yan li cem wanî ne piraniya ragihandina Kurdiya Rojava li ser sosyal medya wekî tu zanî jî em jî yek şwane ya Partiya Demokrata Kurdistan xwe modîl yekevin nema ew
تو ڕۆژنامەی دەرخەی بە سەیارە بچ ڕۆژنامەی تازیح بکە ئەوە نەما نها هەواڵ دبەریکە هەر کەسیدا سوشال میدیا gelek baştir ji televizyonê her televizyoneke sosyal medyake baş ji pişt nebe wê serkewtî nab gelek televizyon hene şaşek ciwan gelek bernameyên ciwan lê eger ew bername nekewt sosyal medyaya da diyar neket wê giringiya xwe ber hindê hemû kenalniha sosyal medya ewlewetiya karkirina wan e û piştengê û karên berê pirsamena dawî jî işte ez dixwazim tu wekî ragihandkarekî duwarê sosyal medyaya te kar kî dixwazim tu wekî şîretek yan filterek hebe ku malbat bikare ji destpêkê ve zarokên xwe hem civak jî û hem ragihandkar û kesên destgehên ragihandinê jî bikarbin ku bihêlin ev sosyal medya bi rengekî îcabî rengekî erênî bê bikaranîn û name bigihê milat ez nabêjim mobaylê ji biçî zarokan qedexe bikin çukur niha li yaban ji batî centekê mezin kitêb û tişte têda bin iPadek destê wan da wê iPadê PUBG têdanînin sosyal medya têdanînin belku ew tiştên rêkên fêrkirinê têda hene tiştek nî nûke heye li nav civakê me ev gelek baş e dayîk berî şol bike yanî eger şolek hebe li nav mal mobayla xwe dest bi zarokê xwe û YouTubeê pê dike û ew saet dikete eflam kartûne ew tiştek baş e heta bi zimanên İngilîzî bi zimanên Erebî û zimanên Türkî û hemû ew zarokî fikrawî mezintir dike ew tiştek baş e ez bêjim ew kesên hez dikin zarokê wan teknolojiya bikar bîne û newê zererê bike bila tinê aplîkeşina YouTube de mobaylê wan de hebû bila mobayl hebe gotina te ya dawî jî kakekar gotina min ya dawî ez gelek spasiya we dikim lêlafxan û spasiya radyoya rêbaz dikim û ez amade me ji bo her piştgiriyekê ji sosyal medya radyoya rêbaz û سلاوێ من دیسا hene bû hemû bîner û bîserê radyoya rêbaz gelek spas em jî gelekî îrokeyî xweş bin li ser vê babetê ku me deregên geşekir em pêvîne rojên bêde jî em carek din vegerin li ser van babeta rawestin ber ku babetên gelekî giringin û girêdayîne bi civaka Kurdî bi giştî û em hêvîne ku em Sûdê bigihînine guhdar û bînerên me gelek spas ji bo te ragihandkar hekar herkî berpirsê beşê sosyal medya rewşenbîrî di destgeha Partî Demokratîk Kurdistan de ez spasiya te dikim ku te mêvanekî ezîz vê sibehê bi şîretan bi gotinan bi van ronkirinê tên gelekî xweş gelek spas ji bo te